Hello, chị bay lệ về cule. Hey, với na hianin class ban về lệ recording này na tuần hôm na ka lệ nga tu na han recording này ka tum lệ me ka ama ka lau soyang khanin Facebook ale YouTube về la khanin I la pali ka ronda chwa ka kata khanin in la du ron avot theye ka tia khanin tu na mi ka la ron record tur hi adu tu an tam bera lengdangdarang chhâi an ti che ti la khani atuna han ka record don me ka chuanin pathian zar kan tam chuanin hemi la hi tun ni som pakhat February ni som pakhat hian ron ti chwa final ron ti chwa man ka tum don ani hei kan han kan record anga tuna hian RK Three Brothers Recording Studio a ka ome ka hi RK ania ani yan thei to bin an chwa puile anga so ta son try te a recording sa boka chuanin ron final la ron ti chwa bat kan lo tum donia don't let me her hian ka ring silo lengdangdarang chhâi an ti che toy le thar ngakin kan vang khwa lom lo ten lai toan ka leng ne ne atlar ni na ka sa chang ka leng ne ne Tizong kalau ni put mai se chuanin pathian zara kan dam chuanin ni china ka soi tak ang khan ni som pakhata final kan zona do me yang mo churon chuak thei turang nga yang bye bye le vek